God.
Siyabela thindlela yonke Thixo ingcwele baba uselusile. Sivikele baba nasezingozini ngena nathi ke Thixo ingcwele kule ndawo. Kube kuhleke uNkulunkulu olungile baba phambi kwethu. Simathi ngenile Thixo iba nomusa naphezu kwethu. Akavela lutho sahamba kahle wonke lomkhumbi suphethe uNkulunkulu ke wasibusisa abazali sasazofika la. Siyambonga uNkulunkulu ukuthi usiqhubile endleleni nangu nobaba uMumani sihamba naye abazalwane besithobela abazingcwele saze sazofika lapho basithobela abazalwane. So siyambonga uNkulunkulu inkosi bosisa. Amen. Ndla Thule Eastern Cape. Hallelujah. Entabankulu.
inkosi ayihlanganise ebandleni ukuthula enyonini ukuthula kumathezulu uthi umpostoli Pawulos mayebhalela ibandla lamaKorinte uthi ekugcineni kwabo bonke waze wabonwa nayimi ngingomncinyane ngifuna ukusho njalo nami namhlanje na uma ngamukela inyoni kulomzi wase-Eastern Cape eNtabankulu siyanemukela bazalwane ke lapha ke kwaXhosa khululani ibhatyi ngizithome pha sike sivumeke lapha ekhaya sithi ulihlathi lethu uThixo ngamandla ethu yena ekuxakekeni konke oluncedo ngenyaniso yebo sigcine ekugcineni sithi uYehova wemikhosi unguThixo wethu yena uyinqaba unamandla sophephela kuye thina sisho bekukubi sokukubi sithi asinayo uThixo olihlathi ngaphandle kwalowo umdali wezulu nomhlaba bazalwane sijabule kakhulu besithi ke inyoni yawufika lapha ya emini lihlaba umhlaba ibonakala ibhabhazela sithi nansi inyoni kodwa ke into ikaThixo ebazalwane ngikhululekile uThixo singafisa kanti yena uyazi ukuthi ukhona abekuvala amen ungajaha ufike endaweni athi stop uThixo kanti kunento ethile ayivalayo so ngicela ke masingakhubeki ukuthi sicela ukwenza into ethile ayenzekalanga ngapha cha singabantu bakamoya amen ngiyabonga kakhulu nxani lapha njena idimoni ofanele banithandazele linye nxa inyoni ifikile ake ngibe nentsha nami yebo kunjaba njalo baba ke ikuthanda uxolo uyabona lokho enikwenzileyo siye sayifuna sithi singobani thina si province encane kunjalo nje asiboni naqhaza lethile kodwa sathi uThixo uyathetha ke ngokwenza nje mhlambe khona isibusiso esizokwenzeka siyasemukela ke sithi akasenzeke lonke ke bazalwane hayi khululekani nikhulule ibhatyi nizichome pha phezulu uThixo akasikelele basha okubalekile khona abafuna ukogeza konda yokugeza ngalaphayana ashusha amanzi awashisa